Norvi lonoto le Kristo me dogbe na mire mia peto Yesu Kristo pen come. Eye jijo to heare onye na mbe nye plemi nye gavadogo egbebe nya poncho agbenya la enya ike de na me dogo le fupepe ple ayadudu enya ike nye Kristo penya ike nana be mia kpo hoho jijo to heare onye na eye hafi ma yire nyajia megale nsendomi be miano evenyigba nukpomo la miano ekpom elabe nugedo no na babam le evenyigba ji eye miape agbenya ha eno na babam le afima yo ko yire ja mieji banya ponu egbe kokude epedudu ple azanduduo ple nonome vovovo ike mia megbeto ike nye maupe ndodo mie no na wowom vevieto kokure Kristo to ameke be yenye Kristo to la nenye be Kristo to la alo Kristo to o ha watem adu epe ha akoyire jia majibe ma hla pipiare le Roma tope agbanleme Roma tope agbanle eta ewolia pipigban tola Roma tope agbanle eta ewolia pipigban to noviwo nye jimedidi ple nye kuku dede fi medena na mawu de Israel tala enye fi be na wakpo hoho aga irejike noviwo nye jime jiji ple nye kuku dede fi medena na mawu de Israel tala enye fi be na wakpo hoho efia ye apostle Paul le gbogbom to gbogokokwe man ye wona ba mia doje fi ba ya ye ba jojuro ye be jimejiji ple ye kuku dede ike wona ne mawa nye ba ne de Israel ta nye ba ne Israel vio wakpo hoho efane mebe na epe siape do kwa obo jepe ye gome kwa miese na mo yona alo akonya ti aroro be yo le epefia be jogbenui biam no be egane wa jegaji no le domain be la mesene no asio be enui na yeji no enui na yeji no ye enyawo no na fu yo no na gbogblom ye wa be yo kole epeye ye be jogbenui pogbe dom nao eye esio kata nima ye wo nye ye wo jebe wa noa eye esio kata re enye maupe jojroa eye esogbenenema be Kristo to wa ba yo le epeye ye pe egbe dom na me be enma yo bia epefia be jogbenui na wa awo Kristo to la epe jojuro ko ire epe velia gbo anye be ye pe velia la na jifi mawu na tro ejima na ko epe agbeblibo la ako ade afine mawu alebe no akpo hoho e maya nyenya pe jima pe jiji nya pe jime jiji ple nya pe gbedodora ne mia pe velia uta alolo amegbeto de sia de ta elabe mawu pe jojuro nye be amade sia de ne wa kpo hoho be amareke megawa iti ezoma vome o gake epe sia pe ko ya seba ame awoyoge alo ako enma enyatia de aluro alo enmlogero kwa be ye bia epe sia pe jogbenyi no awo bantora
ame si alo ame yi ke nye kristotɔ la meɖuna eƒe o. Elabena ŋkeke sia ŋkeke la Mawu tɔ ye wònye. Eye ŋkeke sia ŋkeke la Mawu ƒe yayra, Mawu ƒe amenuveve suna mía amegbetɔ ɖe sia ɖe ŋu be le nye kristotɔwo alo menye kristotɔ hã, Mawu ƒe amenuveve suna ame ɖe sia ɖe ƒe agbe me. Eye Mawu ƒe amenuveve nɔna ame sia ame ƒe agbe ta. Ŋkeke sia ŋkeke yi ke Mawu ɖona ye wònana wòvana eme ye mie le agbe, ye wògblẽ gbɔgbɔ ɖo mía me ko ɖa, eƒe amenuveve suna mía ŋu, eye wòsuna mía si, eye wòsuna ame ɖe sia ɖe si. Eya ta míaƒe dzime dzidzi ne mía nɔewo anye be, eye míaƒe kukuɖeɖe na Mawu anye be, ne míakpɔ xɔxɔ menye be nafɔ yele ƒe nyuia ƒe yeyea ƒe dzɔgbe nyui biam na wo, nanɔ lãmesẽ me. Leke ame yi ke ŋutɔ mele lãmesẽ me o, ame yi ke nye nu vɔ̃ wɔla le Kristo ƒe ŋkume, ame yi ke metrɔ dzime o, ame yi ke menya Mawu o, ame yi ke nye trosubɔla, ananya akɔ be yele ƒe yeyea ƒe dzɔgbe nyui biam na wo. Awɔ ɖe, me míawoe nye Mawu o, mewoe nye Mawu eye nava be yele ƒe sia ƒe dzɔgbenyui biam na ame aɖe o. Na ame aɖe dzɔgbenyui kpɔ gea, Mawu ŋusẽwo katã tɔ ɖeka koe atem aɖe gbe, elabe ɖeka esi ŋusẽ le to via Kristo dzi. Esia ta apostole Paul gblɔ le Romatɔwo ƒe agbalẽ eta ewolia kpikpi gbãtɔ la be, nɔviwo, nye dzimedzidzi kple nye kukuɖeɖe si meɖena na Mawu ɖe Israel ta la, enye si bena woakpɔ xɔxɔ. Ta nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me, ne edzi be ye velia alo ye nɔvi, ye fofo, ye dada, ye srɔ̃, ye tɔgbui, ame yi ke ko le dzi be wòakpɔ ŋutifafa ko la, ke edze be nanɔ gbe ɖa dom ɖe eta ne le nye kristotɔ. Kristotɔ meɖuna ƒe kaka va nɔ eƒe nyui alo ƒe yeye ƒe edzɔgbe nyui biam na eƒe veliawo. Kristotɔ la ɖe wòdona gbe ɖa ne Mawu, abia Mawu be ne kpɔ nublanui na mí, ne wòatsɔ míaƒe nu vɔ̃ akɔ ake mí, eye wòakɔ mía amegbetɔwo katã ƒe nu vɔ̃ ake mí. Esia nye vevitɔ kple eyi ke dze be mía kristotɔwo la, míanɔ wɔwɔm eye ne míaƒe eveliawo, ne ame agbetɔwo katã be ne woakpɔ ŋutifafa, ke menye abe yebia eƒe ɖe ƒe edzɔgbenyui na ame ɖe, yele lãmesẽ biam ne, yele dɔ ƒe ŋkɔyiyi biam ne, yele numawo katã, emawo katã nye ŋutilãme kple xexeme kple nɔnɔme ƒe nubiabiawo yi ke menye enuma wo katã menye Mawu ƒe dzodzro o. Eye kɔ yi ɖe dzia, medze mahlẽ kpikpi bubu aɖe, eye kpikpi sia mahlẽ le mahlẽ kpikpi sia le Galatiatɔwo ƒe agbalẽ enelia me. Galatiatɔwo ƒe agbalẽ enelia, mahlẽ so tso kpikpi enyilia dzi kaka va se ɖe kpikpi 11 la dzi. Yo, Galatiatɔwo ƒe agbalẽ eta enelia kpikpi enyilia, ke yemayi esi mienya Mawu o la, mienye nu siwo menye Mawu tso dzɔdzɔme o la ƒe kluviwo, magayi ɖe dzi.
ke yemayi efi mienya mawu la mienye nu siwo menye mawu tso dzɔdzɔme wo la woƒe kluvi wo eyi miemenya mawu la enu siwo yɔ wo ɖokui bo yewo nye mawu yi ke wonye trɔn subɔsubɔ kple atikpakpa kple enu manyata na nu yi ke womeɖo tɔ nu gbɔgbɔmeli wo mo eye womete xɔxɔ na ge ame aɖeke o ye mienye nenema me be nuwo ƒe kluvi enu mawo ƒe kluviwo ye mienye eyi ke miemenya mawu oa ke ma yi ɖe dzi ke azɔ la efi mienya mawu alo mawu boŋu nya mi la aleke wɔ eye miegatrɔ yi de gɔmedzenu gbɔngbɔn gbɔdzɔ dahiawo gbɔ eye miegale dzidzim be miagasubɔ wo tso gɔmedzedzea me mahã magayi ɖe dzi pipi asieke Galatiatɔ ƒe agbalẽ enelia pipi asiekelia ke azɔ la efi mienya mawu alo mawu boŋu nya mi la aleke wɔ eye miegatrɔ yi ɖe gɔmedzenu gbɔdzɔ dahiawo gbɔ eye miegale dzidzim be miagasubɔ wo tso gɔmedzedzea me mahã eye mienya mawu alo mawu nya mi zɔ la azɔ aleke ta miagadzi be miagayi ɖe enu yiwo menye mawu enu yiwo nye trɔn ƒe nu enu yiwo medze be woasubɔ o be miagayi be miagava do ta gu na nene be ŋu be yewo gadza subɔ wo eye enu yiwo miagatrɔ yi be miagasɔ subɔsubɔ akɔ na nene be nuwoa le gɔmedzedzea me mahã enu yiwo ke miesɔ subɔsubɔ na eye mienya mawu alo mawu nya mi zã mawu nya mi la azɔ aleke wòave me be miagayi be miagava kɔ subɔsubɔ kɔ na nene be nuwɔ nu yi ke Galatiatɔwo ƒe agbalẽ enelia kpikpi asiekelia gbɔgblɔma ye ma miayi ɖe ewolia dzi mielea ŋku ɖe ŋkekewo kple dzinuwo kple azãgbewo kpakple ƒewo ŋuti mayi ɖe dzi kpikpi ewolia mielea ŋku ɖe ŋkekewo kple dzinuwo kple azãgbewo kpakple ƒewo ŋuti eya ta ye kpikpi asiekea gbɔgblɔ be nu ka ta wònye be eyi mawu nya mi zɔ alo mienya mawu zɔ aleke wòva eme be miagava nɔ ŋku lém ɖe ŋkekewo kple dzinuwo kple azãgbewo kpakple ƒewo ŋuti o elabe kristotɔ menɔna nene ƒe nuwo me o kristotɔ meva léna ŋku ɖe ŋkekewo ŋu o kristotɔ meléna ŋku ɖe dzinuwo o kristotɔ meléna ŋku ɖe azãgbewo ŋu o eye kristotɔ meléna ŋku ɖe ƒewo ŋuti o gake egbe ƒe ŋkekea va zu be ne le kpɔ ame yiwo be wonye kristotɔa wobe wole ƒe ɖum eƒe menye kristotɔ ƒe nu wɔna o menye kristotɔ ƒe dɔwɔwɔ o be kristotɔ na atsitre akɔ abe yele ƒe ɖum elabena kristotɔ mehlẽna ŋkekewo o elabe kristotɔ mehlẽna dzinu o elabe kristotɔ mehlẽna azãgbewo o ne ma nye dzi be matɔ ɖe mamate gbe ɖe azãgbewo dzi le afi be ne miele anyi kɔ miakpɔ kristotɔwoa be yewo le dzigbezã ɖum ao nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le kristo me edzigbeke ƒe azã ye mienɔna ɖuɖum o edzigbezã ɖum edzigbezã me nye enu yi ke kɔ mawu ƒe ŋkɔ ŋuti ɖe
alo damere nya kpikpire le Biblia me be Kristo du eƒe dzigbezã. Wa de nye Kristo tola. Ale yike Kristo zon. Eƒe afɔdedewo, eƒe nonomewo yike o gble da ɖi na mi la. Esia nye miaƒe akaɖi yike dzi mie zɔzɔm li. Ta mi me le kpɔkpɔ ge le agbalẽ kɔkɔe sia me le teƒe aɖeke be Kristo tɔ ɖe ɖu eƒe edzigbezã kpɔ o. Elabe dzigbezã ɖuɖu la trɔ̃subɔlɔ kple ame yike mexɔ Mawu dzi se o la woawoe nɔna azãmɔ ɖum. Eya ta le Galatiatɔ ƒe agbalẽ eta 4 kpikpi 8 me la to Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe nuƒoƒo dzi la Apostol Paulo yi ɖe dzi o tegbe be mielea ŋku ɖe ŋkekewo kple dzinuwo kple azãgbewo kpakple ƒewo ŋuti. Medzi megava ɖe eƒewo ŋuti be eƒe sia ƒe koa wobe yo le eƒewo ɖum be aha wohlẽ ŋkekea tso gɔmedzedze tso dzove ƒe ŋkeke gbãtɔa kaka va se ɖe dzinu mamlɛa ƒe ŋkeke mamlɛa be ta be aha eƒe ɖe wu ele enu wu yeyea bu le egɔmedze ge le ŋkeke yike gbɔna me ta edze wo yoaɖuƒe yeye awo. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ le Kristo me. Ŋkeke sia ŋkeke yike Mawu ƒe amenuveve le mía dzi be Mawu ƒe gbɔgbɔ le mía me la edze be míasɔ kafukafu kple subɔsubɔ kpakple aseye soso akɔna Mawu to via Kristo dzi. Menye be míanɔ te akpɔ ŋkeke 365 afi míavanɔ gbɔgblɔ be míele ƒe ɖum eye míele dzidzɔ kpɔm eye míele azã ɖum. Awo esia katã menye Mawu ƒe dzodzro. Esia ta ye Apostol Paulo le egbe tem ɖe esia dzi le afia ye wo gbɔgblɔm be le mielea ŋku ɖe ŋkekewo ŋu kple dzinuwo kple azãgbewo kple ƒewo ŋuti. Esio katã menye Kristo tɔ ƒe nɔnɔme ƒe agbenɔnɔ ƒe nuwɔwɔwo bena be aha ewɔ be eƒe ame aɖeke ŋkeke aɖeke wo dzi ye gava ɖo edzi ta egbea o yazã ɖu ge yele dzidzɔ kpɔ ge yasɔ aseye yaha nu ge yawoe ɖu ge yeŋu ɖa ge yamewo yɔ ge woava ne miaɖu nu awo. Ema menye Mawu ƒe dzodzro eye ema mekɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋu o eƒe ŋkɔ ŋuti o. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Eƒe ɖe yi ɖe be nuwuya o ta eƒe yeye vava ge yele ɖu ge ŋutɔ eye menɔna sesem hã ame aɖewo nɔna ha dzim be wetri 12 mesɔ ɖo menɔ agbe mese ɖo. Ŋusẽ kae ne ɖo eye natem abe ya ye ŋutɔ yekɔ le eɖokui si ŋu be ya yete yeɖo ŋusẽ aɖe alo enuma ŋusẽ ɖe le si yeta be yete sɔ wetri 12 ŋu yenɔ agbe yesu ɖo ta yeɖu ge. Ŋkeke mamlɛwo yo yike Mawu fɔna o ye Mawu vena ŋu eyina ɖe dɔ me egbɔna medzena afɔku ɖeke o medzena dɔ o naneke mehiãna o. Mawu nana yayra etsi dzana enukuwo miɔna le anyigba dzi ekpɔna nu eɖuna. Emɔ ya menye kafukafu ƒe ŋkeke ne Mawua. Ema yawo menye aseye soso ƒe ŋkeke alo akɔ esiwo katã akɔ do Mawu ƒe ŋkɔ ɖe edzi oa. Awo nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Edze be mianyɔ eye miado dzesi Mawu ƒe dzodzro miado dzesi esia
eye mia sonro eji eye mi kpo be mawu subola Kristo subola Amerikenye Kristo to alo Kristo towo o meduna epewo Kristo towo meduna pewo eye Galatia to pe pikpia le eta enelia pikpli ewolia tegbele di sesien be Kristo to meduna epewo eye mia ko irejia mia ahlan pikpire le nyagblola Salomo pe agban le lama le etagban tora tagbanto pikpi asiekera nyagblola pe agban le etagbanto pikpi asiekelia mahlansia le miapeto Yesu Kristo pe nkome nous si non anyi va yila eya ke gbona anyi noge eye nous si jo va yila eya ke gbona jojoge ale nu ye ya de kemele yate o kafu jina ma o maga hlen siake nyagboglon la pe agbanle Salomon pe agbanle nyaglon la pe agbanle eta gbanto puis asiekelia nous si non ani vayi la eya ke gbona ani noge no bi no to le Kristo mi le si asema ma o pe gbogbo poruto nyaglon la Salomon di la fille ye gbogbo mbere nous si o no ani vayi la eya ke gbona ani noge eye nous si jo vayi la eya ke gbona jojoge ale nu ye ya de kemele yate o efia de dem fiambe enu ye ya de kemele yate o ndola tela ike o gawna be yara be enu ye ya de kemele yate o nana kemenye enu ye yo ba enu ma yiko no anyi va yila o ke gbona anyi noge enu yo ko jova yila o ke gbona jojoge ta ejebe mi ado jesibe nu ye yare kemele yate o eye pere ke ha menye epeye ye o azare ke ha menye azan ye o jinu ye yere ke ha meli o ejebe mi anyole mi arokuma eye mi ado jesi esia mi anyabe Kristo tome duna epe o ba epe Kristo tome hlena nkeke o Kristo tome hlena jinu o Kristo tome hlena azangbe o eye Kristo tome duna pe o elaba epe a de kemanyi ye o de kemanyi ho elaba epe ike ba yira ya eke ga gbona nkeke ike ba yira ya eke ga gbona ta nu ye yare ke mele eyate o efia ta novi lono to le Kristo ma ma pe gbogbo to Kristo ji na hu mia pe susu na hu mia pe nunya alebe nya doje si ma pe jojoro eye mia woreji eye mia doje si be ma pe jojoro la enye be mia kpo hoho e mia pe jime pe jiji ne mia pe velia o mia novio ne mia nola anye ba mia no gbera dom de ota manya ba na ba gro novio bo we o pe ye ba mele pe ya pe ejogbenyu bia una o se doneje doji no ganeje gaji no la mesin agbejiji plenuma ya manya ma o pe jojoro yo e tron subo la we non na nu ma o wom eye na ma ko yire dia ma na mi ado jesibe epesia pekwa e tron subala onu agbogbo yo le epetatrom yo no na petatrom no pe atikpa pe o iko no na etadonguna
kple atikpakpe yi kono na subɔsubɔ kono sosom na la wo be wo le peta trom yo trona peta yo wuna elã geɖewo wakɔ ƒe ʋu wakɔ kɔɖo numa ɖi ŋu mɔ dzi yo awɔ numa kɔ be yo be yo trɔ peta awo nɔvi ke wo ame yi ke nye kristotɔ hã ke edzo dze etrɔ̃subɔlawo yome ye hã eva le peta trɔma ke Mawu ka ye esusu Mawu ka tutu ye ele subɔsubɔ mo Mawu ka tutu dzi ne xɔse o atikpakpe ƒe Mawu yiwo woyɔ wo ɖokui be Mawu yi ke agbe meli wo mo yi ke gbɔgbɔ meli wo mo yi ke xɔxɔ ŋutɔ mekpɔ xɔxɔ kaka wava kɔ xɔxɔ na ame aɖeke o Mawu siawo ye nava nɔ subɔsubɔ ma abe yele eƒe ɖuma ta nɔvi lɔlɔ̃tɔ le Kristo me kristotɔ meɖuna ƒe o kristotɔ la esubɔna Mawu ye sia yi ŋkeke sia ŋkeke eye wòɖona Mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi eye wòsona seye eye wòkɔna kafukafu kpakple akpedada kɔna na Mawu to Kristo dzi Mawu ne ʋu ŋku na mi le Kristo ƒe ŋkɔ me amen